Okurugirira ha rupapura orwashahuize amakuru g'ekishobobo rugumize ngu omukama Bwahati arimu naareetana n'ekirwaire ky'ekokoro ngu kandi arimu naaragurwa omu kashengye k'abarikuba bari aha ncwamba za rufu ningashi ngyete ICU. Konka obukama bwarugayo bwayoreka kurungi ngu amakuru ago gagweriire kimwe. Abiro abahandikire ngu omukama tutabaseija asasire. Omukama tarwara asasi. Enyanda yakato ojanga bo. Omukama asasa. Kyonka guno Murundi omukama tasasire. Ebigambo by'abantu. Kandi otubalizege ije twahandika. Ndayimvuga nyinshi kuno twahandika twaga omukama tasasire ebigambo by'abantu. Batandika kandi katabusayininge press release bayisayininga bikirubwira noma tosokusinga icyumba bitotegyo cyotagikora so press release bagisayininga runde ahantu hona ahari ubuhangu bw'abantu barwara kandi abantu barwara babyasa unwarwiro kuno kuri kumanyisa abantu bona bakutura ahiru ukungu mu mirwa ya turu omukama asasa Ritu omukama aramire omukama umumezi ari mu bwomezi burungi abantu bona bagenda nabagambe bigambe batakumanya nibasire ibintu byabo bindi rundi bintu byabo bindi bitakwetegereza. Konko guyakikiriza kurungi ngo namazimo omukama Bwahati ari mu ihanga rya Amerika ahari muna yongera hamishomo ye ngo konka atarwire amakutu eyo bukama egenzera ha X yo bukama omukama tuzakira kagenda hero kusoma omukama wetu alpreve. For instance, nokugamba ngo abiyahero nasoma kabantangira kigambo. Ati haro baba cyara bire mu afyaga n'ugambo kwa sije njuna ni hati yasije bangi. Ebaro hebirano ngora yagamba akabagambira imisoro. Teke na kigambo. Hati na binu kugambo omukama atasiri. Ninya n'umusije no mwesere for one reason. Ajya kubasobora omulimo gwo mukama betabasobora nakabije yitu kukweba. Omuntu okwanoenda kumanya ikintu kikire sera muntu ki wabaliza omukama. Kabuza omuntu obu wakwatwaho ensonga egiye omuntu bokurugayo muhandika ibintu byawe bitahikire twenda kutunga ebigendero byawe bindi mu rutoro bamweta omuntu kugwa mwete ikirugu amakona gagasha kwa Junior Ntsingwire.